jingi kun persya iki kam dawa pisa jubor jong kiriu runar hapo kajela katanat pulit jong ka East Coast Hills District hene kesengi palai kalayo ban kem ya ka kanhun kinong dawa pisa hanong ba shilong kiba pendon kam ya ka kerteng jong ki henriu teli kiseng bahalang ki bom jubna menoru kini kiseng dawa pisa kidai kiba latip kerteng kum ka New Trap People Defense Alliance ka United Khasi Movement ka Federation of Khasi United People, ka Confederation of Meghalaya People, ka Kun New Trap Youth Council, bat ka New Trap Youth Region. Halor ke jingyo kubor ya ke jingdon ki kam dawa pisa ha ki jaka yo kum ha polis bajar ha yaudu ka kunhun special cell jong ka East Coast Hills District kalapan long ya ke jing penap shrip labun sngi ha kini ki jaka yo. Bat hene kesengi kalayo kem ya saungut kibreu na polis bajar kadba kidang sam city dawa pisa sya kawai kadukan. Katkum kejing pendip jong ubak Vivek M, Superintendent of Police City ka East Coast Hills District, ulai itu ba halor kene kejing sya kem la register da ka so motor case persya ya kini kesaungut kibreu hasadar police station. Halor kikam dawa pisa. Nageliang ubak Vivek ula pentip ba kejing doket kadangnya cakmat ban penti kena ya kidukan kiba ladep samik city dawa pisa kenang ban la berregister kambun kikes persya ya kini kerunar baru ban kem ya kiwei kibreu lani ki kenhun kibadon keti ha kene kakam dawa pisa jubor hanong ba shilong.